Gubwa neza cyane wo kurikiye Kivu Today News urasuzwa nanjye Boni Buranga. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye kubwiza amahanga ukuri, yongeye kuvuga adaciye ku ruhande ku bijyanye n'akarengane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishaka gushyira ku bihugu bimwe bya Afurika. Yerekanye yuko u Rwanda ruzi neza ingaruka z'ibihano rugenda rufatirwa, ariko ko rudateze gutezuka ku byo rwifuza gukora, kubera ko ibyo abo barwifuriza ari bibi kandi ibyo bakora ari uburyarya, kuko mu gihe berekana ko bashaka amahoro ahubwo bashyigikira ibikorwa bimwe na bimwe bishyira imbere ivangura n'intambara. Dore kuri ubu ibihugu bitandukanye biravuga ko bishakira uburasirazuba bwa Kongo amahoro, ariko abanyamurenge barakomeza kwicwa, kandi aho ibihugu byagakwiriye kuba bishyira imbere inzira z'ibiganiro bigendera ku nyungu. Reka turebe uburyo perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye kugaragaza uburyarya bwabo bo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ndetse no kuba u Rwanda rutazatinya kugaragaza ukuri kwarwo. Hari ukuri rero kutavugwa ku ntambara ya Kongo, hari n'uburyarya bw'amahanga ku kibazo cy'u Rwanda na Kongo. Ibyo byose perezida w'u Rwanda akaba yabigarutseho. Perezida Kagame yavuze ko ibihano bimaze iminsi bishyirirwaho ibihugu birimo n'u Rwanda bitaboneye, kuko biba biri mu nyungu za bamwe bitewe n'ibyo bemereye ibihugu bikomeye. Umukuru w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa CNN, televiziyo ikomeye yo muri Amerika, Ellen Giokos. Hari mu nama ya Africa CEO Forum, inama yateraniye i Kigali. Abayobozi barenga 2,800 bitabiriye iyi nama, barimo abakuru b'ibihugu n'abayobozi b'ibigo bikomeye byo hirya no hino muri Afurika n'ahandi. Ibihugu 69 nibyo byitabiriye iyi nama. Uretse perezida w'u Rwanda Paul Kagame wari uyirimo, harimo abandi baperezida nka Bola Ahmed Tinubu wa Nigeria, Brice Clotaire Oligui Nguema wa Gabon, Mohamed Ould Ghazouani wa Mauritania, Mamadi Doumbouya wa Guinea, ndetse na Daniel Chapo wa Mozambique. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame afite ukuri yerekanye, kandi avuga ko u Rwanda rutazatezuka. Mu kiganiro rero yahaye uyu munyamakuru yabajije uburyo abayobozi b'Afurika bari kwitwara imbere y'ubwiyongere bw'umwuka mubi wa politike mpuzamahanga, harimo amakimbirane ashingiye ku masezerano y'amabuye y'agaciro, ibirego byo gukoresha iterabwoba cyangwa igitutu bikozwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ndetse n'ikoreshwa ry'ibihano birimo n'ibyafatiwe u Rwanda. Perezida Kagame ati ibihano mbere na mbere, ese koko biba bifite ishingiro? Si ikibazo cy'u Rwanda gusa, ahubwo no mu bindi bihe hari ubwo ibihano bishyirwaho hashingiwe ku kuba uruhande rumwe rufite imbaraga nke kurusha urundi. Yavuze ko akenshi ibyo bihano bishingira ku mbaraga n'inyungu z'ibihugu aho gushingira ku butabera. Ati bikunda kugendera ku nyungu z'ufite ubushobozi bwinshi. Iyo hari uwumva ko azungukira byinshi ahantu runaka, uruhande rwaho nirwo ahengamiraho, nubwo ari rwo rwaba ruri mu makosa. Ibi akaba yasaga naho avuga uburyo ibihugu biri kubogamira kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi leta y'iki gihe irangajwe imbere na Perezida Felix Tshisekedi ikora amakosa atandukanye isi yose ibibona. Ati ibihano cyangwa izindi ngamba nk'izo biba bigamije kubabaza abantu mu buryo bumwe, koko biratubabaza, ariko ntekereza ko kutagira ibyo dukora ubu ari byo byadukomeretsa kurushaho. Yashimangiye ko ibihugu bya Afurika bikwiye gukomeza gufatanya kwanga igitutu gituruka hanze no kuzamura umugabane wa Afurika ukagera ku rwego ukwiriye kuba uriho. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko ibibazo biri mu isi muri iki gihe bikwiriye gukomeza kwibutsa Afurika uruhare rwayo n'umusanzu wayo. Yavuze ko Afurika yagize abantu bayibwiriza icyo gukora, ariko ubu igikenewe ari ugushyira mu bikorwa ibyo ikeneye. Ati dukwiriye kwishingikiriza amahirwe dufite, kuki Afurika ihora iri inyuma. Umukuru w'igihugu yakomeje agira ati iyo urebye amabuye y'agaciro avugwa yose cyangwa se ingano nini kugira ngo hakorwe batiri ari muri Afurika. Ibihugu bikomeye biri kuyarwanira, ariko Afurika ifite menshi, iracecetse cyangwa se ari gutwarwa hafi ya yose n'abakomeye kuri make, kuko bo bazi icyo kuyakoresha. Yavuze ko bitumvikana uburyo Afurika yaba ifite amahirwe menshi nk'ayifite ubu, ariko igahora yibaza ku bibazo biba. Ati dukeneye kujya hamwe tukagira icyo dukora, ibindi turabizi, ntekereza ko duhomba byinshi kubera kudakora ibyo dukwiriye gukora. Umukuru w'igihugu
akaba yabivuzeho yerekana ko Afurika igomba guhaguruka igakoresha ubutunzi ifite. Yatanze urugero ko u Rwanda rwafunguye amarembo rugakora ishoramari mu ngeri zirimo ubukerarugendo, ikoranabuhanga n'izindi, kandi rugashyiraho n'amavugurura afasha abashoramari gukomeza gushora imari mu gihugu. Ibi bikaba bigenda bifasha igihugu cyacu gutera imbere. Yavuze ko ibikorwa bitihishira bya bamwe mu bo mu burengerazuba bw'isi, ku buryo bisigaye bimeze nk'aho mu myaka yo hambere nk'uko byakorwaga, aho umwami yahaga abantu be akababwira ngo nibagende bategeke agace runaka. N'ubu abanyaburayi bakaba bishyiriraho abantu cyangwa se bagakorana n'abari mu nzego z'ubuyobozi muri Afurika, bakaza kubategekera no kubashakira imitungo. Ati ibyo biri kuba uyu munsi hano, bahereza umuntu batigenda ukora ibyo ushaka muri kariya gace, nuko Afurika itwarwa. Akaba yerekanye ko ari ibintu bibabaje bikwiye guhinduka. Ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibi yabivuzeho avuga ati hari uburyarya bwinshi muri ibi. Hari igihe ibihano bishyirwaho hashingiwe ku muntu utanze bike kurusha ibindi. Ibi akaba yabivuzeho yerekana uburyo ibihugu bya Afurika bigenda byitwara nabi bigendera ku byo abanyaburayi na Amerika bavuga kurusha kwifatira imyanzuro. Aya magambo ashobora gusobanurwa nk'ayo kunenga ibihugu byitwara nabi mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe amahanga akomeje kuvuga ku mutekano muke muri Kongo, ikibazo cy'abanyamurenge gikomeje kuba kimwe mu bibazo bikomeye bitavugwaho cyane ku rwego mpuzamahanga. Abanyamurenge batuye cyane mu misozi y'Umurenge, Minembwe, Mikenke n'Indondo muri Kivu y'Amajyepfo bamaze imyaka myinshi bavuga ko bahura n'ihohoterwa rikomeye rishingiye ku moko, politike n'inyungu z'intambara. Kuva mu myaka y'1964 na nyuma yaho, aka karere kagizwe indiri y'imitwe myinshi yitwaje intwaro irimo FDLR, Mai Mai, Wazalendo n'indi mitwe ishinjwa kugaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge. Mu bihe bitandukanye abaturage bavuga ko bagiye bicwa, bagatwikirwa amazu, bakanyagwa inka ndetse bagasahurwa. Mu myaka ya vuba amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo akomeje kuvuga ku mirwano n'ibitero bivugwa ko bikorwa n'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo ndetse n'imitwe ifitanye isano na FDLR. Hari kandi ibirego byagiye bivugwa n'impande zitandukanye ku ruhare rw'ingabo z'u Burundi mu bikorwa bya gisirikare muri ako karere. Abasesenguzi bamwe bavuga ko ikibazo cy'abanyamurenge kidakwiye kurebwa nk'ikibazo cy'umutekano gusa, ahubwo ko gikwiye kurebwa nk'igifitanye isano n'amateka y'irondabwoko, ikibazo cy'ubwenegihugu ndetse n'inyungu za politike mu burasirazuba bwa Kongo. Mu ijambo rye, Perezida Kagame yasabye Abanyafurika kudakomeza kuba abanyantege nke imbere y'ibihugu bikomeye, ashimangira ko igihe kigeze kugira ngo Afurika yihagarareho. Ati ntidukwiye gukomeza kuba abantu bategereje gusahurwa n'umuntu ufite amayeri kandi ufite imbaraga zo kuza kubikora. Oya, tugomba kubasha kuvuga oya. Aya magambo aje mu gihe Afurika ikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke, ubusumbane mu bukungu ndetse n'ingaruka zihangana ry'ibihugu bikomeye bishaka inyungu muri uyu mugabane. Ku bijyanye n'ikibazo cya Kongo, impuguke nyinshi zikomeza gusaba ko habaho ibiganiro byimbitse byita ku mpamvu z'umuzi zateye amakimbirane, harimo ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro, uburenganzira bw'amoko yose atuye muri Kongo ndetse no guhagarika ikoreshwa ry'amoko mu nyungu za politike. Mu gihe amahanga akomeje gushaka ibisubizo by'intambara yo muri Kongo, abaturage benshi bo mu burasirazuba bw'icyo gihugu cyane cyane abanyamurenge bavuga ko bagikomeje kubaho mu bwoba hagati y'ibitero bya buri munsi, ubwicanyi, gusahurwa no kwimurwa mu byabo, mu gihe amahanga akomeje kurebera cyangwa akitwara mu buryo abaturage bamwe bita uburyarya bwa diplomasi mpuzamahanga. Nahansoreje ikiganiro nari nabateguriye, reka mbashimire cyane kuba mwari mugikurikiye. Mwari kumwe nanjye Boni Buranga. Abatarakora subscribe mwibuke kuyikora, abayikoze turabashimiye cyane. Musangize ibi biganiro abantu benshi batandukanye, mukande like, muduhe n'ibitekerezo byanyu. Areka nsoze mbifuriza ibihe byiza.